Evo vidite, 6. ram leglo. 20% leglo. Meda. Dosta meda. Nije zaklopljen. Evo. Ova loš ram urađen. Stari ram, sve crno saće, to ćemo da zamenimo prvom priliku. Ovamo već imamo mlade larvice. Tako. Superiška. Evo ovdje imamo 3 rama legla već imaju. Super ovdje. Iako je loš ram, super je ovdje tona. Jer matica voli te svetlije ramove. Rado polažem. Ovdje pun ram nektara nezaklopljenog. Evo peluda imamo. Peluda. Koliko peluda, toliko i nektara, toliko ćelija. A šta kaže ovaj ram ovdje? Ovaj ćemo vjerojatno morati da zamenimo. Evo imamo pelud, pun peluda. I malo nektara ima. To ćemo tamo da uradimo. Ovo ništa, ovo je bez veze ram. Stari ram stoji tu. Vrstu nekog izolatora je držao ovdje, ali dobro, ok, to je to. Šta ćemo sad uradimo? Leglo je na 3 rama, koliko sam video. Ovdje je polen i nektar. Taj ram sa polenom i nektarom, to ćemo da... Evo ovaj ram ćemo da mrdnemo ovamo do kraja. Ovu pregradnu dasku ćemo da mrdnemo isto do kraja. Tako da ćemo leglo da stavimo između polena i nektara. Vršena je prihrana sirupom i taj se uticaj vidi na maticu. Matica je intenzivno počela da leže. Fali joj ramova čistih. To ćemo probati da joj obezbedimo skorije vreme, pošto je april, prvi danas april, skorije vreme sa nekim izgrađenim ramovima ili eventualno sa satnim osnovama. Ovo je najlošija do sad bila košnica, ali evo živnula je konačno. Prihrana sirupom je pokazala svoje dobre strane. Matica je počela intenzivno da polaže jaja. Imamo sad na 3 rama legla. Eto, 2,5 ako ćemo da računamo, ali veliki napredak u odnosu na prošli pregled gdje je bio samo 1 ram. Uzet ćemo, doneo sam ove novine, da prekrijemo još malo
dozgo. 3 listića novina nije loše preći. Neće to ništa da šteti. A može i da koristi. Zadržat će toplotu preko noći. Manje će da troše meda na toplotu. Tako. Malo košnica je bila pomerena. Ništa joj ne fali sad. To je to od ove košnice. Košnica broj 2. Ona nam je bila najjača. Iako su sve bile slabe, ona je bila najjača od najslabijih. Čučija. Ova, znači, košnica broj 3 je najjača bila do sada. Sad ćemo da vidimo. Intenzivno je vršena prihrana 5 puta u razmaku od 2 do 3 dana. Sad ćemo da vidimo kako se ta prihrana pokazala. Posljednji pregled, ove pčele su imale, matica je izlegla na 1,5 ram, nije više. Znači, eto, to je roj taj. Ali ipak je bila ova od ovih slabih košnica, sve su slabe, ali ova je bila ponajjača. Šta imamo ovdje? Evo, jedan sam polu izgrađen ram ubacio. To će one da nastave kad se proširi leglo. Koliko imamo rama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramova. Znači 7. je neizgrađen ram. Ajmo da krenemo odavde pošto je lakše, da ne gnječimo pčele. Crn ram, ništa na njemu. Taj ćemo crn ram da sklonimo pozadi. Malo kao unos nektara na njemu, ali ništa to nije. Pčele ne vole crn ram. Ova će brže da izgrade kad bude bilo potrebe za to. Kad budu ona i mogla. Te mlade pčele. Ovaj ram pun meda. Pun težak. Evo, imamo i ovdje meda. Nešto. Ali je težak ram. Dalje. Matica je ovdje zalegla lepo. Evo vidite. Preko celog rama matica je zalegla. Ovdje je bilo meda, one su očistile i matica je to zalegla. Evo i ovaj lepo zaležen ram. Ima meda okolo. To jest nektara. Ajmo dalje. Evo, pčele se već ljute, lepo, sa razlogom. Malo da ih pozorimo. Da je došla budala da vadi ramove. Evo ovako, ram pun legla, ima i mladog legla dosta. Ovdje evo vidite, pun ram legla. E sad koliko se ja sjećam, posljednji put sam ja ovaj ram prazan ubacio ovdje, znači matica izgleda to sve zalegla. Ako nije onda ova, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo i to. Ma da, evo. Matica radi lepo. Evo i ovdje. Pravilan ram. Pun je i peluda, ima i meda. To, nadam se da vidi se dobro. Kako sam postavio tu kameru, tu nemam pojma, ali valjda se vidi dobro. Znači imamo 3 lepa rama sa leglom. I to je lepo za vidjeti. Ovaj ram, znači 3. ram,
treći ram sam ubacio prazan. Između dva rama sa leglom vršio prihranu sirupom i ona je taj srednji ram lepo. Evo vidite, ovdje ima dosta ovog peluda, on je dobar za pčele, za hranu, za izgradnju malih pčela i odgajivanje legla. To ćemo da ostavimo pored legla, malo ćemo da primaknemo. Ovo lepo izgleda, prihrana sirupom je proradila. Očekujem i proširenje na sljedeće ramove ovamo. Znači, evo vidite, znači ovaj nije, ovaj je pun unosa mladog nektara, sad je počela jabuka da cveta, dženerika je prošla već. Znači, to je super. Možemo čak ovaj da okrenemo. Malo ćemo to da zagrebemo tu, da bi to probale pčele da prenese malo oko legla, a tu da očiste da bi matica prešla na taj ram. Jer ova tri su već puna legla i to je lepo. To je lepo za vidjeti. Ovaj crni ram ćemo ostaviti tu, a ovaj neizgrađen ram ćemo do ovoga staviti. Ja sam zadovoljan sa ovim pregledom ove druge košnice. Prihrana sirupom je definitivno proradila. Mrtvih pčela i nema dole. Sve se ovdje odvija u najboljem toku. Vi kolege ste mi dali dosta komentara na prošli moj pregled, to jest prvi pregled ove godine. Imalo je tu raznih komentara, svašta je tu bilo. Hvala vam za to. Mnogi su rekli da treba ova tri društva da spojim u jedno, ali nažalost nisam vas poslušao. Sad ćemo da vidimo da li će to biti dobro ili loše. Ono što ću vam reći je da uskoro dobijam još, odnosno ne uskoro, ali posle bagremove paše proširit ću ovaj pčelinjak mali moj za 5 košnica. 3 će biti društva i 2 će biti paketna roja. Znači ova je košnica lepo napredovala polako. Očekujem samo izgradnju još onog neizgrađenog rama, da vidimo kako će to da ispadne. Vi komentare naravno možete da ostavite na snimak, na ovaj video, to ćemo da vidimo. Košnica broj 1. Kod ove košnice posljednji pregled kad je izvršen imala je samo jedan ram legla, imala je dosta meda, ali taj med smo pridružili košnici broj 3 gdje je zafalilo hrane. To smo vidjeli po broju mrtvih pčela preko zime, posle zime. Znači košnica broj 1 vršena je isto prihrana sirupom. Sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Prvo ćemo malo da ih upozorimo da dolazimo. I one će to da isto prihvate, loše, beže i uranjaju glave u med. Sad ćemo da samo ovdje. Ovdje nemamo mnogo ramova. Znači imamo 5 ramova i pregradnu dasku. Znači prošli put smo zatekli ram samo na jedno leglo, samo na jednom ramu. Ćemo da vidimo sad. Ovdje imamo dosta meda, potežak je ram, evo vidite, puno meda. Imamo i unos peluda svežeg,
iz prirode. Ajmo dalje. Što brže odradimo pregled, to bolje. Evo ovdje imamo, vidite kako matica gore u gornjem delu rama je počela da leže ta jajašca. Ram je nepravilan, evo ovdje vidimo imamo leglo i imamo oko legla nektar unošen. Delimično sirup, delimično unos sađenarike i šta god da je medilo. Evo ovdje ubačen ram da bi matica probala da izleže nešto tu, ali to je neuspelo. To nam nije uspelo kao što je uspelo u košnici broj 2. Ovdje je matica odbila poslušnost. Evo vidite, to ovaj čist ram izgrađen, ali ništa ovdje nema. Evo, ništa, ovo slabo, znači recimo ova košnica je za sada najslabija. Ovdje moramo nešto da delujemo, neke mere da sprovodimo. Kakve, ja to još ne znam, jer sam početnik. Ali šta ću da uradim? Sigurno ću. Ovdje nema dosta polena, to je problem isto. Ali sigurno šta ću da uradim je da primaknem malo ovaj ram sa leglom. Ova ćemo da izbacimo. Da primaknem taj ram sa leglom do sunčane strane. I da se nadam, ovdje je puno legla, polena i meda. Taj ram možemo da ubacimo već ovdje, ali ćemo da ga okrenemo ka, znači polen, odnosno pelud, ćemo da okrenemo ka leglu. Tako. Ram sa leglom do njega. Ovaj ram je izgrađen ram, evo ovako ćemo to da vidimo. Taj ram ćemo da primaknemo isto do legla, jer drugo nemamo šta da radimo ovdje, ne znam. Evo vidite. Vi dajte kolege komentare, pomozite. Ja se nadam sada da će matica da proba da leže na ovaj ovdje ram. To ćemo da vidimo. Ono što bi ja rekao za ovu košnicu je da ima malo polena. Znači imamo bukvalno jedan ram sa medom, pun meda i pun polena i jedan ram pun legla. Ovi ostali ništa. 0 bodova. Znači ovaj ram je pun meda i polena, ovaj ram je pun legla, ovaj ništa i ovaj, ja mislim, ništa nema. Sad ćemo da vidimo. Evo vidimo, ništa. On ima, znači sa jedne strane ima ipak nešto peluda. Ovo ovdje vidite, ove zaperke. To su pčele počele da rade jer je on bio ovdje do ovog rama sa leglom. I taj ram sa leglom je udubljen. Pčele su vidjele taj prazan prostor i naravno da su počele da grade ove saće tu. To ćemo da im skinemo jer smo malo promenili redosled ramova, pa one neće više raditi ovo ovdje. Saće. Evo, tako.
Dosta smo ih uznemiravali, vreme da se zatvori. Izvadimo prvo ovo saće, to ćemo da sklonimo na papir. Kod ove košnice je dijagnoza da je najmanji napredak. Naravno mojom greškom. Eto. A zašto mojom greškom? Pa poremetio sam maticu tu tim ubacivanjem rama. Nisam dobio rezultat kao kod druge košnice, niti kao kod prve, da je matica zalegla taj ram. Ovdje je vjerojatno matica stara, to ćemo da vidimo. Ja ne znam starost matice, to je najgore, ali prvom prilikom ćemo da je zamenimo. Kolege, hvala na pažnji, ostavite komentare. Prijavite se na kanal ako želite još da pratite moj progres kao mladog pčelara. Znači sljedeća dijagnoza, prva košnica, najslabije napredovala od svih. Druga košnica je lepo, na 3 rama izlegla. Nadam se da će 4. uskoro. Treća košnica je bila najslabija posle zime, imala je brdo uginulih pčela, ali sad vidimo dobar napredak, ima leglo na 2,5 rama, što je dobro. Ima dosta polena, ima dosta nektara. Situacija je dobra. Kolege, hvala što ste pratili, vidimo se u sljedećem pregledu.